ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. ام به برنامه یک نو یا دنگ دیاسپورا دیسا بورانه. تماشاوانین هجا ام لدیاسپورا لگلک ولاتان کردستانیان دکن میوانه برنامه خواه و هر جاره برنگه کی بجوره کی ام لسر کارو خباتوان بوان صحبت دکن و بواره پارو دکن. لیم لدیاسپورا دگرن و دما مجرمه به زمان کردی و پاراستنا زمان کردی و پرورده یا به زمان کردی ام دیسا و دگرن سویده استوکولمه ایشف دیسا استوکولمه نه میوان من یه ایشف بخواه کرده آناتولیا ناوینه لیکولینر دکتوره بشاوینی لیکولینه جی نخوشینا هری گران و دجوار پنجشیره لیبلی مجرا ما یا ایشف نه لیکولین و دکتوریاویه مجرا ما گرینگی پاراستن و پرورده یا زمان کردی و خباتا لسر زمان کردیه میوانه من برئیس دکتر حیرتین گوان بخیراتی دکتر خیر بسلامات مالت آوه از جی گله کیف خوشم که وکاری بو دما خویا گرام بوها بده برنامه ما و به میوانه برنامه ما دوباره خیر هاتنا و دکم سرچوان سپاس اجی سپاسیا چارپل میدیا تکم سپاسیا پروگرامات تکم سپاسیا تکم گله کی سپاس ام کیف خوشن به هاتنا و یا برنامه خو دکتر ام هنکی و ناس بکن بقاسي هون دخوازن كلو ما قلت هون جه أناتوليا نافينن تيمانا كردستان باكر هنا كما ناس بكن هون حتى كانجي لأناتوليا نافي بون هون جكو ودرينه بهترم دبجن كردكون يا جي كرد ليه هون جكونه وزاركتيا ولا كدر باس بون هنا كي بكرتين بقاسي هون دخوازن بحث بكن جلك سباس سپاس ناوه من حیرتین لکرد ناوه خب به دو باب خنت بیشن جه حیرتین محمدی سعیده از عمر من گنده عمر گردیه کلو جه گردیه کنیایه از بیشم نزدیک 20 سالن از لسوید دجم اونها جه بیشن بیشکی دکم دکتوری دکم لسر کانسر لکولینیرم جیان که دزانن را لانستیتویا کارلینسکا هم لنخوشخانه ویداری هم جل انستیتوی کارتکم اونها جد ناو کارو خبات زمان کردی دامه بله امی وارن را هنه کی بحثا زاربتیا خواه و زمان کردی چوابو لهره ماوه راستیجی یعنی راستیجی دما از زاروک بوم زانیم تنم کردی دنگ کرم بیشن قد مب ترکی ندزانی وقتا کم دست به مکتبا پیشه بکن جمعه دوگوتن دوت زمان ناوه خب ترکی بزانه بی و بنفسنی یعنی سال من 7 بون ما دست ترکی کرد لی از دبیجم تن المكتب تركي هبو للدرواي مكتب سدي سد كردي هبو لمال كردي بو ليستيك كردي بو هوان كردي بو جواك بكردي بو چارشي اخب كردي بو هر تشتيك خب كردي بو حتى كينجا از دبيجم بلكي حتى ايرو جهرم گنده خز يعني از نكارم بالتركي دنگ بكم باختم جبركو يعني هنجي ام بيجن شرمه تهري بالتركي باختي يعني نابجن يعني بي زانينجه خلاص كريه نورمالا هن چم تشتم تركي بي دبجن نا زانينجه هيج خلاص بكي تركي باش بزاني شرمت بتركي باخفي جبروي ام هر دم كردي داخفي
بله من بقول أنا هشمندية هستين كردياتية وخبطة جبو زمان كردي فلسطين زمان كردي كنجي وتشاوا لباتا دست بكر تب كردي مزنبوية راسته تشتكي التسير لتكرب هي تكاري بحث بكي يعني يعني هشمندي فرت سلاوة تشتكي تكربا بله راسته هشمندي تشتكي بير جرينجا يعني ام بله بيجن بلينش بتركد بيجن بله يعني مروف خبيو دريجنا بير تشت بيوستن او مديتيه من السر خديتيه از هر دم دبيجم از بشوان پرور گربو از بستران شوان پرور گربوم وقتی که زانینگاه هان قریجی بوم دناف ترکان دا هر دم تگوه دا ورکمن ها بو اک دزانو وی چاقه ويتشاغي هر والكمن دم شوان پرور لیدکت yani وقتی که چوم انقره مدگو کردک چو انقره مخوک تشتیک دن ند دیدید کردی و سترانج مره هر نورمال بو روزه کل مکتب تبرا من حوالک هبو جمره گو تو هر دم ورکمان تو گهتا داید تو چی گهتار بکی میش گو خد گهتار بکه من ورکمان داید گهتار گل گو به چی زمانیه مو او کردیه او کیه مو شوان پروره زانی پشتی وی از چم لندرایه لندره جی وها بو yani کلان لندره دیگریم دی گو همه ده شوان پروره بو جبروی که چند کس بو شوان پرور گوتنن هنک باش نکردن اول سر من تاثیر که پر مزند که از ریاکسیون که پر مزند دادن جبر که دلمه ده او هبو yani هشمندی من کوید از بیشم پسترانن کردی پشوان پرور هنرمند ما بنافدار هنه و سربلند قانات او کلامن وانا ام گربون لی چوا بیشم هشمندی من از وکری ده بیشم از خواه دابون yani اری شوان پرور گفتار دکم لیت آلی کردی کردایتی دا از خواه دابون از ویش قبول دکم از کینگ هشیار بوم از پشتی رفراندوما کرکوک هشیار بوم و پشمانیه که پر مزن حتی سرمن گوتنه که حضرت علی پر نافدار هیا دبیجه مرو پشمان دبه توبه دکه لی پشمانیه ویج خلکی را تو فیده خنینه زانی بروی از دبیجم پشمانیه من هبو از هشیار بوم از دبیجم اگر از هشیار بوم دوی هر کرد هشیار بوم بله بله دکتر روشا بخواه كردي أناطوليا نافين روشا كردين أناطوليا نافين لسويدي والبلاط أوروبا كان يجب تايبت بهتر لسويدي جبركو جواكا واند ناف خده يه بهفره آن فكرية بكردين دنيا باكوريا آن پرچه دن را تكريه وان چاوانن دانستندني وان بله بقصك يعني بقصك استبينم جوار بحث بكم استبيجم أو نيف فكرية جوا كمان نيف فكرية او جنراسيونن پیشی او مزن بیجن وانا هنک گرتیانه جبوی جواکا سویدن بیجن جبوی تشتی نو لی جنراسیون نو وکن بیجن زاروکن من او از دبینم سدی سد وکریه جبوی جواکه انتگراسیون وانا باشه هنک پروبلم دن هنج آلی انتگراسیون بیجن نتک کردان و کسندن جی لسويد لاز دبينم يعني جواك كرد جنراسيون نو عجل سادسة فكرية وبر باشا كردين مال بيدري برن يعني بحزارم ده حزارم سد حزارم هنا الأوروبا أو بركش تزانن مثلا يعني قندما سدو حفتي بينجا خبل كل درباي هجر قند ده حزار بل زبستاني دبا عم بيجم بينجا حزار لعافيني وبرانيا وانا لحمه أوروبا بلاوبنا برانيا وانا كارسازم ازويش تزانم لسويد بلكي سدو بينجي سدو شيست وان كارسازم كاروان هي كسان كارتينن يعني رستوران جي ببا تشتيدن جي بم لجودا دبا برترجي دبا از دبينم لحر ولات جوهاي الألمانيا جوهاي النرويج جوهاي الدنمارك جوهاي بهتر خبات كار وكارسازم بله زانم دكتور تشتك هاد برام از
باورم لسر کردی آناتولیا ناوین بو لسویدی بحث تکرن دگوتن تگوت گلک کوچبری بوی دما کار دست بارم دما شیستی هفته دی گلک کردی آناتولیا هاتن سویدی دبیجی ملیه گنده کی و علیه و سریله دایی گوتی اجد خوازم ورم سویدی گوتن تو چما دخوازه وره گوتی والله همو گندی هاتنه از تنه مامه راسته سدی سد راستش بلکی گند والا از نزانم راسته آن حنکی لی من بهیستیه از دبیجم راسته یعنی باوریه من وایه بله دکتر امورن سر وقفه و یا کردین آناتولیا ناوین از بارم ونه یک مجی هبول سر تجمر هنا کی بحثا وقفه و بکه کنگی دست بکیر خباته وچنه جبوچا بابوی هنا کی برفرهی تکار به بحث بکه آره نها وقفه کردن آناتولیا ناوین ام بیجن سال 2002 هاتیه چکرن نزدیکی 3 کسن کردن آناتولیا ناوین که پرانی وانجی کارساز بون ویدمی دبیجن جبوی پیش روزا ما جبوی کردن ما تایبتی جیش کردن آناتولیا ناوین را ام وقفه که چکن و وقفه جی گل مرا کار بکه جزارو که مرا بلکی یعنی او فکره دبستان کردی مکتب کردی یعنی وی چاقه هبو و نزدیکی 3 کس جوان بلکی اخی نفدار علی چفتیه دو دزانی خودی آپیکی و او کسین دنت ناو دا کار کرین و چه کرین جی پرانی اخی نفدارن پر راستی جی گنده خدتن پر ناس کرن ام بیجن چه 20 سالن هاتیه چه کرن و از دبینم یعنی 5 سالن است ناو وقفه ده کار کم لحیا من هبو هیا من چوا هبو هیا من ج آپک هبو هیا من ج برنبونه هبو و وقف شی پشتگیریا برنبونه جیتکه ام بیجن برنبون جی و گرک یعنی 20 سالن ده وشاندن و هبو یعنی بله فکره یاجی تا بخواه کنگی و چاوا دست بخبات تاج بو زمان کردی کر از خوازم تا انکتو داخوا بیجه بله آره از بیجن چاوا دست بکر یعنی من چاوا دست بکر از الانقره بون حوالن ما هبون ام المال وان بون ام همو لزانینگه همه دخان از روژه که هاتم مال وان پرتوکه که زاروکن هبو کتابه که زاروکن هبو اوج اپی که دکست بوش بروی من ناوی اپی که بیرا خدا گرته بو مگو روزی که از هرم سوید از هرم اپی که ببینم جمر او پرتوکا بکرن حوالا مگو حیرتین دو دکاری و پرتوکا بخونیم و چواز مکارم از دکارم جبر که کردی نخونده بو لما دزانی کردی پر لاتینی هاتیه نویساندن و وکی ته خانده جته نویساندن من هنک خان از هاتم ام بیجم پیوا خی ایکس تبلوی ای هبو از لوی داره راوستم من نکاری از بیجم یعنی معنی وی چیه ناتا بر زمانه میشه او وانا جمره پاشینگ گو یعنی او خی او باندوره که پر مزین سر میچکر یعنی من بخواه گوت کو از کردم زانینگه خلاص کریه ام بیجن هنک انگلیزی دزانم ترکی باش دزانم کردی جدنگ تکم از نکارم بخونم او چوا یعنی او باندوره که پر مزین سر میچکر مگو از چوا نزانم بخونم پشتی وی 6 ماه پشتی وی بلکه 4 ماه پشتی وی از هاتم سوید وقت لکولینیر بلکه تشتی یکمین مکری بو از چون با که علی مجورش بحث کرد مگو پرتوکین زاروکان اپی که از فری کردی بوم نه از دو خازم یعنی بخونم کردی بخونم پشتی ویجی یعنی بخم دست پیکر من پرتوک خواندن ذهنی کردی بوم پشتی ویجی 2 سال بروی من سال کورس کردی خوانده بو پشتی ویجی از دکارم بنفسینم و بخونم بی آستینگی کردیا تجی دناف بنا کردیا عالیه ما و عالیه ودی ده هروته آره راسته دموکات یعنی هنکی
جیا کرده آناتولیا ناوین پچکیم علیه مدیجیته یعنی Evet. balansek çe buye Ere raste. Ya yani az dixwazim ve xuya bikim bilminim em Kurmancıya me ve bilminim yani Kurdemece dikarin yani em ne mecbur wana dibêjin Kurdiya akademik ez ve qet kabul nakim Kurmancı miş Kurmancı ez niha ben deng bikim ji tam fam bikî ew qet ne problem tu yê de tune yani çi bixwaze piştî em bêjin çend heftan bikare mîna min Kurmancı deng bike ji ber ki ew Kurmancıya min ten niha hinek standard e yani ne Kurmancıya Amedê na Merdînê na Konyayê hinek standard e eş de fam dikim tu jî me fam dikî û te meşavanên me ji Anadolê jî me fam dikin ji Kurdistanê jî me fam dikin. devok wek yani Kurdî jî mîna her zimanê din ji xwe devok her herêmek û devoka wê heye bingeh ziman Kurdî ye devok divê hebin jî dewlemendiya zimanekî ye li wek tu zanî li Swêdî jî li Swêdê jî çend heb devokê me hene heye li herî jêra Swêdê dema dipeyivin me dibêjî qey bi Danîmarkî dipeyivin ew qesî jêr dibêjin skonî Rastî jî dewlemendiyeke ji ber ku car caran ez Twitterê de tiştî bînim Kurd pirs dikin dibêje navê vê darê çi ye belkî sed nav derdikeve ew dewlemendiyeke li her bajarî navê vê darê heye lê ew dibêjin çawa navekî bi tenê nîne yani em bêjin Tirk dibêjin ew li kafeteryekê rûniştî bûm Tirkek li paş min hebû hevalek ew ji hevalê xwe re behsa darekê dikir yani pir giring bû ez ve pir giring dibînim dibêje navê vê darê li Marmarîsê em bêjin Yeşil Ağaç yani ew dibêje lê min ser vê li kolîn kiriye li Trabzonê jê re dibêjin Gürgürlü Ağaç nizanim ku derê çi navekî din dedîn lê em bêjin Türk Dil Kurumu ew em bêjin îdareya zimanê Tirkî ji wan peyvan yekê digirin û ew dibe standard ji ber ku tu pirtûkên mekteban da dibistanan da wê dinivîsînin dibêjin navê vê darê Yeşil Ağaç e û ew dibe tiştekî standard ji ber ku yani Kurdan tu rêxistinê xwe wiha tune Kurdiyeke standard çê nebiye ew navê vê darê bi sed cûreyî tê cur be cur tê erê ew jî dewlemendiyeke ez qet problem nabînim yani rast e te got bîrnebûn û te got Alî Çiftçî Apek kekelî mêvanê min bû carekê dengê diaspora îca ez jî nû hatibûm Stockholm û hemûya digot Alî û digotin Alî Çiftçî digotin Alî digotin Apek min jî digot qey paşnavekek Alî Çiftçî Apek Durum ji wê re jî got kekelî bi mehar min digot qey navê te paşnavê te Apek rastî Apek biriya yani kek Alî Çiftçî pireyek di navbêna Kurdên Anatolya û Kurdên Kurdistanê yê aliyê me wek pireyekê hîn jî waye û xezîneya zimanê Kurdî ye bi rastî ciyê pîrozkirinê ye û her wiha bîrnebûna we jî bîrnebûna me ew jî wek ansîklopediyekê ji bo me hemû Kurdan yani ez li ser navê xwe dibêjim me Kurda yani li Swêdê ez bi rastî pîroz dikim xebata bîrnebûnê belê doktor em werin ser mekteba şemiyê fikra mekteba şemiyê bi te re bi we re çawa çêbû ji bo vê fikra xwe hûn têxin jiyanê we çi xebat kir dikarî ji me hinekî berfireh behs bike ez niha wiha bêjim yani qet jî fikir ti serê min de tune bû û min ne dizanî ti serê kesên ki vaqif çêkirî de heye me yani heya min jî wê tune bû du tişt li rû hev çêbûn ez wiha ji te re bêjim rojekê li radyo min guhdar dikir ew zanayekî Swêdî li ser bombakirina polîsên li Malmöyê behsa em bêjin kesên beyanî dikir û digot çima ew kesan em bêjin zirarê didin Swêd çima ew entegre nabin û piştî wê behsê wê kir got yani zarokên ku li mala xwe nikarin bi dê û bavê xwe re bi Kurdî, Tirkî, Erebî baxivin ti nav wan da
komünikasyonk yani tiştek çe nabe. Ev hep fam nakin. Diyalog, Ji ber ku komünikasyon. dewbav em bêjin Kurdî dizanin, Swêdî nizanin. Yani Evet. baş Swêdî nizanin. û zarok jî ji ber mektebê Swêdî dizanin, lê em bêjin Kurdî nizanin. Yani ji Erebî nizanin. Bele. Dibêje ew zarokan piştî wana em bêjin 12-13-15 salê bûn, ew terin derva û derva dibînin û li derva dibêjin ez Kurdim, lê li xwe meze dike dibêje ez Kurdim ama ez Kurdî jî nizanim. û dewleta Swêd jî diya min perwerde Swêdî nekirî û ew komünikasyona navê dêw bavan nêw dêw bav û zarokan da rastî jî tê qetandin. û ew zanaya dibêje tenê çareseriya wê hûn nikarin kesên 50-60 salî Swêdiyê wana wek akademîk baş bikin. Lê hûn dikarin zimanê zikmakî ji zarokan re baştir bikin. Wê demê di nav zarok û dêw bavan de komünikasyonê çê dibe û ew kültura, ew çanda ku ziman û dêw bav li mala xwe çêkirî, zarok wê digire. û wê jî em bêjin şexsiyetek xwe çê dike, xwe beveriya xwe mezin dibe. Yan dijî yani piştî vê belkî heftek jî derbes nabû, belkî rojeke îne bû merinan dixwar navêka çe min Lorîn e, Lorîn jî niha 9 salî ye. Wê demê saleke belkî 5 bûn 6 bûn. Temendirêj bele. Spas. Ji min re me behsa çi dikir ez nizanim. Ez bi Kurdî diaxivim lê ew bi Swêdî bersivê de. Ji min re got babo ew bi zimanê te çi ye peyva? Yani bi Swêdî pirs kir. Got vadê bê tu der podît sprok. Wê çaxê yani ez bêjim şokek hata min. Ez zarokê min e, ez vere Kurdî diaxivim lê ez nizanim tu mêjoyê wê da Kurdî tenê zimanê min e. Ne zimanê wê yê. Zimanê wê Swêdî ye. û tê bîra min roja din roja şemiyê bû ez meşiyam xewa min jî natibû. Ez meşiyam çûm kek Elî ji ber ez wî nas dikim ez dizanim Vakif heye, ez dizanim apek heye, ez çûm min got kek Elî wallahi min got mal li me şewtiye. Got çima mal te şewtiye min got keçikim dibêje bi zimanê te ew çi ye. Zimanê min ne zimanê keça min e, em mecbûr çareserîkê bibînin ez sedî sed hazirim. Yani wiha dest pê kir piştî wê em bêjin civîn li ser civînê bû. Tê bîra min piştî me civîn dikir min ji hevalan re digot em niha ji civîna mehan din ra wextê çêkin. Em kîjan rokê kîjan saetê careke din civînê çêkin. Ji bo tu garantî bike bele. Garantî dikim. Ma warin em ser wê ez dizanim yani wext lazim e. Em ser wê bipeyvin. Yani arman çi ye, em çima dixwazin mektebeke wiha vekin. Piştî wê yani kek Elî jî em bêjim ew kesên revebiriyê da Vakifê jî pir piştgirî dane me. Gotin pêwîstiyeke wiha heye. Zarokên me em nabêjim yani kek Elî gotina kek Elî baş bû got ne tenê Kurdî. Zarokên me Kurdiyatiya xwe venda dikin. Yani ew nizanin ew Kurdin. Kurdî nizanin ji ber wê nizanin ew Kurdin jî. Yani belkî li bas wê de dibêjin ez Kurdim lê hundirê wê tijî nekirine. Ji ber wê got tiştekî wiha pêwîst e em tevafkar bikin piştî wê hevalên me diş hebûn wekî hevalekî me soran jî hebû kek Lokman. Kek Lokman ji serî da bi me re bû ji boî mekteba em bêjin şemiyê û planên me din eger wext hebe ji wê re behsa wan jî bikim. Lê ji wir de me dest pê kir me got mektebeke wiha pêwîst e. Belê. Hûn materyal û ya jî xwendevanên we hemû Kurdên Anatolya navînin ya jî ji herêmê din yani ji herêmê din xwendevanê we hene û hûn çawa xwe digînin wan? Arê. Bi rastî jî planiya wan em bêjin sinifên polên me kurmancî sedî sed Kurdên Anatolya ne. Ne tenê Konya, Kurdên Enqerê jî hene, Kurdên dijî hene. Mamosteyên me
hemî jinin û hemî Kurdî dikarin biaxivin û hemî ji gundê me ne. Lê gundên Konyê di navbera wan de jî em bêjin cudatî heye di çend gotinan da ji ber wê ez dibêjim zarok her mamosteyê her gundî bi devoka wî gundî em bêjin. Bi gotinê wî gundî behsa tiştan bikin. Em bêjin Omerî dibêjin reşê re dibêjin reş, lê celebî em bêjin xelîkanî dibêjin reş. Lê zarok ew tiştan bibîzin. Armanca me yek ji ew bû. Niha mamosteyên me pxe perwerde kir. Ew wek min û te rehet Kurdî diaxivin, deng dikin. Lê ne dikarin bixwînin û binivîsînin. Ez bêjim, yani em dibêjin me mamoste perwerde kirin, belkî ji mirovan re tiştekî hesanî tê, tiştekî qolet tê, ya tiştek ne wiha ye. Em bêjin du komên mamosteyên me perwerde kirin û ez spasiya kek Remzî Kerîm jî dikim, em mamosteyan bû. Em bêjin tenê perwerdekirina mamosteyan 5 hefteyê me girt, 5 hefte. Nêzîkî 2 salan ajî. Tenê perwerdekirin. Yani heta me mamoste perwerde nekirin, me ne dikariye em mektebê jî vekin. Piştî wana ew mamosteyan ku piraniya xet yani henê xet zanîngeh jî xelas kirine. Em bêjin li welat mamoste ne û piraniya wan jî li Swêd pedagojî xwandine, pedagojî dizanin, li mekteban kar dikin. Em bêjin li helûna zarokan li ferşkola dibêjin li wat deran kar dikin. Ew tiştan dizanin yani mirov çawa dikare bi zarokan re perwerdebûnê bide. Wê dizanin. Ji alî din jî em bêjin materyal pir e. Yani Swêd ji bo wê behrek e. Xwe min ê pirsa materyal bikirina spas erê. Erê, yani behrek e. Lê me ji wê re jî çareseriyek ditiye. Ew ji wiha ye niha zarokên ji 2 salî de bigire, 1 salî 2 salî de bigire, heta 12 salî hene li ba me. û em 4 sinifan çê dikin, polek sinifek ji bo zarokên piçûk e. û em ji wê re dibêjin helûna zarokan, sinifa ji bo helûna zarokan. û 3 sinifê me jî gora salê zarokan me çêkiriye. Niha ez çawa bêjim, materyal heye, materyal em bêjin kek sêvan pirtûkek xe, kitabek xe pir baş heye. û ez her kitabê jî li ser lorînê test dikim. Serketçe xe ez dibêjin ji re dixwînim. Rebenê bavê doktorî ne bes. Li mal jî lêkolîniyê dikim, yani ez tesîra pirtûkê li ser lorînê testa dikim. Eger ew pir jî hez bike, ez terim bakek elî ez jî dibêjim ew pirtûka pir baş. Ji ber ku lorîn pir jî hez dike. Yani pirtûka kek sêvan navê xe jijî ye. Ew pirtûkeke pir baş e. Yani tu caran min ji lorînê re tu pirtûk 2 caran nexandiye li ser hev. Mesela ansiklopediya zarokan heye, apekê derxistî, ew belkî ez bêjim me 5 caran xandiye. 5 caran em rûniştinî pelg û pelg her şevê, heftê belkî caran 3 şevan, caran 5 şevan ez jê re dixwînim. Yani ew pirtûka 2 caran min jê re xwandibû ji wê ku ew pir baş e. Em wê çawa dikin, ez wê bêjim ew pir girîng e. Ji bo kesên dixwazin yani dibistanên wiha vekin, ew çareseriya gelek baş e, ew jî wiha ye. Niha em ji mamosteyê me jî dikarin bi Kurdiyeke standard bixwînin. Em bêjin pirtûkê de dibêje dayî mişik, em bêjin çûye hodêya xe çi girtiye. Em wê wiha naxwînin. Em wê dixwînin, fam dikin û em dibêjin ku rikna çi heye, çi tune ye, daka mişkekê heye, ew daka çûye hodê, ew tişta girtiye dayê wê. Em yani bi devoka ew zarokan fam bikin. Sedî sed em ji wan behsa wê pirtûkê dikin. Yani materyal bi Kurdiya bêdevok e, ya jî bi Kurdiya standard e. Erê. Lê hûn bi devoka xwe Erê. pêşkêş dikin. Baş ez wêya cet pratikê de ew tê serê me jî, tê sihatî serê min jî dixwazim bixwînim ji zarokek ku ne bi devoka min ya jî ne bi Kurdiya ku pirtûka ku ez ê bixwînim. Îca ez mecbûrim wê pirtûkê berê bixwînim.
خو آماده بکم و لگور که او زاروک جی که هرمیه جیر بیجم راسته يعني من اوجه السر ويا ام وقت دايكو باب ياجي وك بيريكو كالك ياجي تشبه جبو ما اوكي ام برتوكي دخلين و بدافوكا وان دبيجن لفياج بو ما مستيا نا زحمت قالوا يعني هر جاري بدافوكي بوغهره انا ويا انا بكن زحمت جبروي ام برتوكان تش يعني چند روزان پیش تا او دگرین او دزانن او چی بخونین جوان را و او پرتوکه دخونین او یعنی او گوت بنجا پرتوکه سره وانده دمی پشتی وک خواستن ام بیجن رسمه که وانه که هیت پرتوکه ده او زاروکن خویا دگن ده بیجن او مشکه و پشتی و بحث وید کن یعنی زاروک نزانه او مزه تکن ام بیجن کپیه دکشینین پشتی و داوک گوره داوک وان بحث وید کن تشتگدین بیجم یعنی او جاره یکمین مجلورین رو وها دخان من پرتوک دگر خواندن نویساندن ندزانی بو لی پشتیک دست مکتب کر خواندن نویساندن هیم بو جمعه گوت بابو تو چاوه دخونی تو تبیجی حسب لا وانا حسب نویساندنه کی جان راسته من گو هرج راسته یعنی بلکه عمل مال وها دپیون بله از نشاج متقوت وقتی کنه دست انکتوده گوت گفکادن تقوت خندکار هات بو ماله و همو خندکار جی عین دواکه پیوی بون چه بو مالش دیا فرگوتو بو همو کردیا مت پیون از گشی فهم دکم کاری بحث بکه اره جبرکو نها او وام بین مکتب شمیه یکمینه که کردن آناتولی ناوین چکریش خرا جزاروکی خرا لتنی سنف ما کرمانجی تنم بلکه از بحث وی بکم سنف ما سورانجی هنه ماموستی ما سورانجی هنه نها سر زاروکان دان لسوین بلکه همو ماموسته کردستان نه وقتا وان دبیجن ام هرن درس کردی او دزانن ماموسته داوک وان نزانن ماموسته کردیه که استاندارد دخواه زاروک هات مکتبه ما ویژه نتزانیش بلکه دایی که خجره گوتی ام هرن مکتبه کردی کرمانجی ویژ گوتی باشه هات مذکر همو ماموسته به داوک وی دافن دنگ دکن و همه کسی دیجی زاروک جیوه چو با دیاخه دایی که من هر کس به کردی مدزانه هر کس به کردی مدنگ دکن yani ev pir ev ko wî çi bû çawabên pir jî hes kiribû ji ber ku devoka wê sedû sed fan dike lê tiştek li wê derê giring e ez wê nabêjim nabe ew jî ji alî mamostetiye da yani em bêjin kesên ku li şaredariyan Stockholm mamostetiye dikin bi kurdiyeka standard wek te got bê devok zehmetiyek heye di navbera ماموستیان و زاروکان دا و اجوره وها دبیجم یعنی چارەسەریya که من دیتیه اویای از دبیجم حتی که زاروک هینی خواندن و نویساندن دبه ماموستیان خد yani ام بیجم دوی به زمان به دوکوان چند دشتان بزان ماموستیی که جمره بحث کرد گو بلکی 150 200 پیوه یک نوبره کردیا که استاندارد و دوکا کرمانجیا کونیا دم بیجن که انادولی ناوین بلکی 150 پیو 150 200 پیوه یک جدایه اگر ما مستعد پیوان بزنه بن و هارمونیا که هم چوا دند کن یعنی هم ناویجن هم داخل هم دیویجن هم دند کن بله اگر هنک یعنی ما مستعد رمزی کریم و پر باش دزانه و زاروک یعنی شاگردن وی وک کردک کنیه دزانه نزان یعنی او نه کردک کنیه لی او داوک وان گرتیه پشتی چند ساله لی از دبیجم پشتی که زاروک هینی خواندن نویساندن بو ام بیجم پولا چهارمین پولا پنجمین او دکارم به زاروکان را بیجن ام بیجن اوج کردیه او تنه داوکه که حرمیه او جی کردیه که استاندارده یعنی اون پیوستن اون هر دوجی بزانن بن به آلی خواندنه به آلی نویساندنه جبر که زاروک ایدی بزانه چواب بخوینه تو پرتو که دیدی وک لورین لمکر گوال نه حسبه او حسبه یعنی
او تبا يعني بانگا من ماموستین وهایه يعني اون دکارن چارەسەری کێژ داوۆکان را ببینن. بله براستی جیه که خوشی که هون ماتریال پرورده پرتوکین پرورده وکو خواه اورجینال نشانی زارو که دکن و یعنی بکارتین اند پرورده خواه و بدوو که خواه جبر که هم دوو کند آنابه و هم یا هر دو آلیجی یعنی دجاره پوزیتیو دبه هم دوو کند آنابه و هم جی کردی هم بیجن نس سدی صد نیف ستاندارد جی یعنی اوجی البازارو که چه دبه براستی کاره که خباتک پر پیروزه نها من دیت که رمزی نویساندیه ماموستا رمزی از گوشتی هر ولد که حیرتینک جهبه نه لهر ولد که ماموستا که رمزی کریم پیوسته او مسوز دایه وی از پیکر ویل گنده اومه چکن و جره تبجم تانه problemek heye em bêjin pêkera beton lazim e beton pe pêkera wî nake yani ez pêkerek wiha mezin jê re çebikim ji ber ku pir giring e yani ez wiha bêjim wê derê de tiştek giring heye em bêjin mamostê me hemû jinin keçin ji gundan e bûke malan em bêjin û kek remzî ji ber ku davûka wan dizane lê ne ji gundê wan e em wiha bêjin ji ber wê ew bi dilekî rehet terin bavî diaxivin perwerde dibin tiştekî bizanin nizanin ji wî pirs dikin û ew ji bi dilekî rehet ji ber kî rewşa wan baş dizane ji ber zarokên wan yani çend kes hene mamoste remzî diya wan jî perwerde kiriye zarokê wan jî perwerde kirine ji bo Kurdî ciyekê xweşiyê bi rastî keda mamosteyên zimanê Kurdî pîroz e taca serê me ye spasiya hemû mamosteyê Kurdî dikim te got ببورينا حفتة بربي ماموستا حلوق لبوما بو حلوق أستر حلوق أجري جمرة بحثة تشتكي برجرين كالجول لحمود دنيا يا ماموستا سادين نو دوان جنن لسويد جوهاي بلكي تركيا جوهاي ليه لسويد بر ماموستا هنا لسادين نو دو بينش ميرل إيه كردي ماموستين كردي للمكتبة ما سدو سد جن والله tam بله من يقول أنا پر بالكش که ماموسته و تقول جلك جنن تقول بهتر جنن جيه كيف خوشية براستی براستی بله هون دیتنا ماموسته خواه و تبقوت ماموسته مهنه و جنن دیتنا واند و جلك زحمتي كشاند راستیجش برکو کردن آناتولیا ناوین بین شاردریا ستوکولم مکتبه ما هی پرن یعنی ام بیجن به هزاران مال هنه جبویه بو تو استینگی من نبود نه جبو دیتنا ماموستیان از بیجن پولا یکمین 10 کس بون ما وان پرورده کردن پولا دویمین لستوکولم نزدیک 7 کس بون و اوج قدم بانگا که ام بینج هر کسی کیرش گل رو من نکریه متنج حواله هو غير دوستن خره ما قلت يعني عم دخازن چند ماموستان پرورده بكن و ام بيجنت هندري حفتي كده 10 روجان ما 10 ماموستا ديتن غربه ديمين حفت ماموستا لستوكهولم هنا نيزيكي 6 ماموستا لغندكي دن سويد لغوتبوري هنا و دو ماموستا مال يبله هنا اوج باجاري كدن و ام دخازن پیش روج ده لوان درانجي حتی چند ماهان لگوت بوری از بیجم و میزگینی جبده هم دخوازن مکتب شمیه لورج وکت ای والا دکتر ویا جیه که خوشی که او قسم ماموسته کرده آناتولیا ناوین هنه ام کرده امینه که جوا دایم بکن راستی بیجم پیستیا ماموسته لستوکهولم سویده هیه امینه که دایم بکن ام بدن هف آره دبا yani بله ماموستا تشتي جدن هي زوج بيجم من هين بيرنكري بركي او برجرينجا ياك از دخازم بروجرام هو بانجا جلخه بكم يعني كردن اناطوليا و كردن ما سوران جبركي نها لمكتبه ما زاروك ما سوران كمن
نزیکی 18 زاروک مهنه لی مجوان را جیه چکریه و نزیکی 40 زاروکن هم دکارم به جی بکن زاروکن سوران و ماموسته مجه هنه جبروی از دخوازم گلمه سوران لستوکولم نزیکی خرول منه نزیکی بوچورکه هدینگه دجن yani ciyedici dikarın varın. Her roja şemiye nabere saat 12 و 14 em dikarın hatta çal zarukken soran cih bedin wan u wana perverde bikin. Ji bu kurmanca me Konya jaz dixwazim çend tiştan bêjim yani qazî jî heta heştê Tirkiye şîna me heye ek dixwazin Tirkiye xe bişînin ek li Boçîrke rûtinin ek li Hêdingê rûtinin ek li Hendenê rûtinin جیکی من پر باشه یه اون بخشت دینه یعنی مکتب باشه اون پایه جوارن تبر جامعه اون در باز اون پایه 10 دقیقه 5 دقیقه جوارن کرکی خونه شونجه هیه معلم جهانه معلم گیش گندانه گی کچکه منه گی بوکه منه خازن یعنی من پر خازنش بلکی شونا می هیه معلم می انه اختا می هیه اما کرکی ما هند کنن بین امنا نیسکی چال پینجا کرکی ما کرمان جایش قونیش گنده دن لحتى حشتي كركي حتى الساد كركي جشنا معي اگر كركي ما بعد دسود سنفق مكتب كما دن هاي الحال ده مجوارش يعني وي مكتيجم شد كم بكن ال جوتي بوري روتنن لو درج مكتب ما قرتي aynı bir şekilde dixwazin eğitime ki bidin Kurmanci xwe bizanin, zimanî xwe bizanin, rûnrûşkandinê xwe bizanin. Ew ji Kurkara me çêkiriye ne tane boî zimêne yani Kurkên tane zimên nêvsin. Kurkên rûnrûşkandinê xwe têvsin, vevdira tilîzin, em bên kultura xwe çanda xwe têvsin. Ew ji banga min Kurdê me bû. Davoka me bû ez nizam te çi. والله حيرانة زماني كردي بم زماني ما أوقع دولمندي بشست صالة بحفصة صالة لناف تركا وندانا به برا همو كردستاني همو دنيا زانبن بهذا زماني كردي چكا خورته راسته بانگا مدا من بانگا کردن من کرد لی وی داری من تشتک گوتو باز وی دیسیج دوباره بکن بکردیه که استاندارد نها جوان را دبیجم ام تنه زاروکان فری کرمانجی ناکن yani Armanca me tane ne zamanı و belki Armanca me yekimi jî ne zamanı em nikarbin mamosteyê yekimin dew babin dibistana yekimin mekteba yekimin malin eger hûn bixwazin û li malê xwe jî Tirkiye xwe sedî sed kurmancî hîn bikin lê Kurd bi dest mekteba Swêdî dikin Kurdiya wan kurmancî wan paş we tere paş we çû cara gidin tê nagin tê negeştin jî em bêjin ji Kurdiya xwe şerm dikin fedî dikin em dibêjin ew warin Kurdiya xwe kurmanciyê xwe hîn bibin bêvîsin lê bibin heval ve hevra bibin heval ve hevra tekiliyekê çêkin yani ti nav hevda hevaltiyekê çêkin tev hev mezin bibin rûnrûşkandinê ji hev hîn bibin û ji hev ziman hîn bibin ez ji mamosteyê me re her dem dibêjim te her sinifekê de kesên ku kurmancî baş dizanin hene تقوت بله ببوره تقوت ناكك علي بله ببوره الا نابخه استم دبیجم الا مکتب ده kurmancı deng bike ki zarok bibinin bejin zarok ji dikarin kurmancı bir astengi deng bikin bipeyvin u em ji wek wana dikarin bipeyvin yani ew tiştek bandora ke psikolojik pir mezin ser zarokan dike و ام وی دخوازم جبر هر دم ج ماموستی مرام دبیجن یعنی زاروکان بینن زمان و زاروک دنج ببینن بله تگوتنا که علی چفچی تگاف کادم گوت تگو مگوت کردی تگوت مگوت مالا مشوتی قزامت به زمان تچیه ام چی بکن زو ام تشتکی بکن اگر به مالا مکتیه ایجا تگوت که علی جی گوتی نتنی کردی کردیاتی جی بریا زمان هم کردیاتی کلتر و چاند و عرف و عادت خوشی زاروک هندبن يعني نتني وكو كاكاليجي قلت نتني زمان كردياتي يجي ناسنامه يجي باراستنا ناسنامه يجي نا اشتري تشتكي جرين بيجم جبركم من بر جرين ديت او جي وك لكولينير از دبيجم ام دبيجن زمان حبونا مايه زمان ناسنامه مايه
ام وی دبیجن از دبیجن قد کسی جی او لابراتوار ده تست نکری کسی نگوتی او راسته ام نه راسته و از نهاج هر کسی که دبیجن صدی صد راسته ما اوت مکتب خدا ما تست کریه زاروکن کو لمال خد دبیجن از ناخذم کردی باختم از ناخذم کردی دنکم از کرمانجی نزانم از بوی ناخذم دنکم جی جبلکی او کردی خف فدیت کن او کردی وان که ناگه یعنی هستن وان نیزمان او جوی فدیت کن نش کردی او نکارن هست خف بن زمان او جوی فدیت کن زاروکن که پشتی محک دو مهان ترن و دو باب خرد دبیجن بابك جمر بحث كل قول لاوي مدقوتي قد بمر بكردي دنگ نكن از ناقزن پشتی دو مهان قوتي بابك قوتي لاوي من تو كرد سوينسكي تو هم كردي هم سويدي جبالك تلفر هاتي الدنيا يعني تو زماني وان تزاني المكتب زاروك جير قوتي نا از نا كرد سوينسكي از تاني كردم يعني اوجي باندورا مكتبي يعني ويد بينن از ويد بيجم ما تست كريه وما ديتيه كو او راستن لی تشتگیدن گرین هیا اوجی ام بیجن هر سر خدا من هر حساب قربو لی تشتگ من حساب نقربو حبو اوجی من دقوت اگر سر دا ام دو باوان هنگ بوان رباخفن هشمندیه وان مزن بکن ام بیجن چمان مکتب گرینگه بلکه او زارو که خه هر دم بین المکتبه yani zarok naxazin ev binin. Belki zarok te mektebe zamanı ki sedi sed te nagiye te peyve mamusta bir zamanı te peyven juwan ra zahmeti ki hayya yani. Le min hesab nakru min waha hesab dikir med go dev baf gringen le pişti dum mahan medit ejwara bejim hager dev bavak du haftan zarok ye khan be zore jibine mektebe be zore پشتی دو هفتان هفته سیمین هفته چهارمین زاروک دو با و خب زور دینن مکتبه يعني ما دو هفته برخوا بدن اری دو هفته برخوا بدن قط زاروک تجیان خدا کردی نپیویه زاروک وهن جهنه او زاروک که محبو قط المال بکردی قط تو گوتن نگوتنه ما مستیقه جمر بحث کرد او زاروکا پشتی 4 هفتان طربه باوه خیلی کل سالون رونشتی بود دو باوه مل سالون رو دنن ما مستجمر گود زاروک طربه باوه خیلی دبیجه işte nave min wahaye nave xeş dibêje nave min rozeye yani ji bavê xwe re bi kurdî daxbe û navê xwe dibêje ji ber ku wê rojê di mektebê de gotin herkes navê xwe bêje û 20 zarok dibêjin navê min Hayretîn e navê min rozeye û ev hînî navê xwe dibe û çawe wê bêje û te ji bavê xwe re wê gotinê dibêje ew ji carê yekemîn dibe yani ji bavê xwe re carê yekemîn dibêje navê min wihaye قد نبي يا بله دكتور أظنم قالك زحمت دماغ مرة يعني دبستان إشخوا يجي بروجي يعني يجي وقت ما تشتكي آوادك مرة خوازي خو بجين جواكا خوا مرة خوازي خو بجين أنا جبوك دبستانا شمية زندي بمينة مرة خو بجين مع تايبت مع الباطن خواندكار عنجي بس بريا مع يعني مع الباطن هونجی دزانن که گلک مالبات هنه یعنی هشمندیه کردیاتیه پاراستنا ناسنامه و زمان جمالبات و مالبات تیگو هرتن جواک و جواک تیگو هرتن هن مالبات هنه زمان کردی وقت سیاسی دبینن دوجنا بكردي ببين وكو ام دبن اندام بارتيه كيا وكو ام تشتكي سياسي دكن جدورن كو زمان وناسنامه بهف غير داينه زمان ما فكر روايه بشك جيانه چاندو كولتور يعني هر تشت بهتر بالسياسات بغير ددن جدور دكبن هن مالبات هنه جخو حيوان جيتن هن مالبات هنه لسر دسكنن هون چاوا دكن هون چاوا خد گهنن جواكا خو هون چا حتى انا ابا چاوا كروج نابه هون چاوا بكم جبو هم خو بگینن همو جورين مالباتن و جواكا تايبت جي كردي اناتوليا ناوين راسته yani rastî jî pirsata gotina te pir giring e yani em bêjin peyva kurmancî peyva kurdî serê xwe hinek em bêjin mirov jê ditirse zanî
لێ ئەز هەر دەم ji dê û bavan re li salonê wextek em rû dinin behsa tiştewan dikin ez jê re dibêjim niha yek wek te gotiye em bêjin bi tirs dibînin ya dudiyan pir kes dibêjin ez li mala xwe bi zarokan ra bi Swêdî bipeyvim ji ber ku dibêje Swêdî pir giring e ez dixwazim zarokê min zimanê xwe yekemîn bibe Swêdî niha her du jî şaşın. Ez çawa dizanim şaşın. Ne ji ber ku ez dibêjim ew skûl verkê dibêjim bi Swêdî îdareya mekteban dibistanan di Swêdê ew ji kesên biyanî re dibêjin li mala xwe bi Swêdî deng mekin nepeyvin bi zarokên xwe ve. Bi zarokên xwe ve ku hûn çünkü dew bav hene bi hev re Kurdî daxivin وقتی چاق زاروکی خبوب به سوئدی داخته. نه ام بیشن اداره یا دبستانم دبیجه و ها نکن. لماله خه کیجان زمان زکمکیه زاروکان را وی زمانی سدی سد بپیون دنگ بکن. ام دکارن لدبستانان سوئدی وان زاروکان هینی سوئدی بکن. نه چما وها دخوازن از دزانم بلکه مشتر بحث او زانای سوئدی که وانا دبیجن اگر زاروک لمال زمان خزکماکی بزانه به کلتور و چند و تشتن زمان بخیر یعنی هم بیجن بخیر باوریا خه مزن تبه پر تبه و زاروک لمکتب باشتر هینی سوئدی تبه بلکه شخصیت خه قرکتر خه باشت به و دولت دبیجن مال خد تن زمان او چیه او زاروکان رو دنگ بکن با اختن سویدی قط نه پروبلمه نه از تشت گیدم تست کریه اوج از مزه تکم جنراسیون یکمین جی کسین که حاتی وکم بیجن خزور من و زاروکی وی نه او جنراسیون هری و پیش تکتیه او بونا دکتر او بونا امبیجن اندزیار او بونا اوقات مزن لسوید یعنی حاطن درن پر مزن لی او جنراسیون دویمین که دیو باوی وان و هفرا کردی داخفن لی زاروک را بسویدی داخفن و زاروک جن نکاره کردی خبین زمان تو وان زاروکان دا پروبلم هیه او زاروکان پیش دا نکردن نه مشتر بحث کرد از دخوازم ویجی یعنی بیجم جبر که ملت فرقی ببینه انسان ما نه یعنی از دکترم خانم من اوقات السوید پارزیره ام بیجن او روژا اینه هاتی دنیایه کردی، ترکی، سوئدی، انگلیزی و زمان دایی که خود زن. او لبر خواندیه، او مزن بویه، و مرا علی کاریشت که هر دم المکتبه شمیه، از وها دبیجم. خانم من سیوی من ناوخه، او روژا اینه، ام بیجن شف مزنه وک نوردیا، وک وولوو، وک ایریکسون، پر مزن را رودنا نانتخه دنگ دکن روژا شمیه جته مکتبه ما جمعه چای چه دکه قهوه چه دکه چوپت داوی هزا زمان کردی خورته یعنی او تشتی که پر یعنی سیویم و جن و کسی پیشتا کتی خطوه ده دبینه دبیجه یعنی جبوی زاروکه تشتی که دکم اگر از چوپه جی باویم او جمعه قط نه پروبلم از نا بیجم از مزن پر مزن بومه از کسی مزن را ترم تیمش بروی از ناخوازم یعنی جزارو کنه تو تشتی بکن کسی دن ما بکن او نا بیجم کسی ام دی بیجم ام بکن از نا بیجم از دکترم از تو کاردن ناکم کسی دن بکن نا اگر او لسر مله منه از دکارم وی کارش بکن و خانم مش بی چاوی دبینه و پر که جمعه دبیجن یعنی او تنل با کرده چه دبن yani az nizam millet edin bir kese ve hamazın belki nakhazın zarok yakhş binin ve ji nakhazın ve karij bikin çopeci qatnavi rasta
براستيجي سباس بو في نموناكو تاغوت گەوریام تجێ بوو کێفامە هات گەلێکی سپاش بۆ کار و خەباتاوە ئەس لەسەر دەڤۆکێ بسەکنم ئەو گوتنا کە گەلێک جارام دەبیسن کە کوردێمە یە ئەناتۆلیا دەبێژن کوردیا ڕاست و کوردیا شاش ئەس گەلێکی ئەس بخۆش هەرێما مێردینێمە لەبامە ئەم لە هەرێما مێردینە ئەم بە کوردی مەزم بوون ئەو شانسێمە هەبوو ئەم بە کوردی دەپەیون ئەس گەلێک جارە لێ ڕاستێم دەماکۆ ئەس گەلێک دۆست و هەڤالێمە کوردی ینی ئەناتۆلیا ناڤین هەنە ئەس گەلێک جارە لێ ڕاستێم دەبێژن کوردیاوە ئاڕاستە کوردیاوە خۆشە و ئێمە کوردیامە شاشە کوردیامە نەخۆشە و ئەم بە هەفتۆرە بە کوردی دەپەیون نە ئەو دەبێژی تەگۆچێ و نە ئەم دەبێژن تەگۆچێ ئەم ژە هەفتوو پێم دەکەن هەرم بەرخوا دەدن ئەس بخوا هەنێکی شەرم دەکەم ئەس دەبێژم یانی کوردیامە چاوە ڕاست کوردیامەیە ئەم کوردن هەم بە کوردی دەپەیون ئەم بە کوردی دەپەیون یامە دەڤۆکە هەرێما مێردینەیە یاوە دەڤۆکە هەرێماوەیە یعنی وەیادت سەرۆیا چی دەبێژێ دکتۆر چما هەیە یعنی سوجێمەیە ئەم یا چما ئەونا سوچێک کەسیە و تو کوردیە ڕاست و شەشی نینە کوردیە شاشتی ئەم بینین ترکیە باشتر ji باشترە ئەگەر tu کوردی شاش باخوی لێ tu باخوی ئەو باشترە نەها سەر وێ نە ئەس لە مامۆستەیە me Remzî Kerîm gotinek xwe pir baş heye ez dibînim wê ew mesela çareser kiriye ew ji me re dibêje wexta ku zarokên Konya dibêjin qapî veke ez wê Kurdî qebûl dikim ji ber ku mejû û dîtin bi Kurdî ye lê peyvek bi Kurdî ye peyvek bi Tirkî ye lê wextan ew mezin bûn eger tu ji wan re bibêjî qapî neqapî ye lê derî ye ew dibêjin derî veke ji ber ku mejû nehatiye guherandin eger zarok qet bi Kurdî nizane tenê bi Tirkî bizane ew mejû bi Tirkî ye yani ew nikare bêje qapî jî veke ew gotinên din dike qapî vekê ji destê li bigire wê hemû here erî bi rastî ji wiha ye yani zarok mejû bi Kurdî bû şunda ne giring e ew bi kîjan şeklê bi kîjan davûkê bi kîjan peyvên Tirkî an jî Swêdî bipeyve yani ew ne tiştek giring e bo min و اجو ها دبینیم جبرکی یعنی مامۆستا Remzî Kerîm pir saran kar kiriye û ew ferqa dîtiye yani mejû bi Kurdî bû şunda qet tu tişt negiring ew dikarin bibin Kurd û dikarin Kurdî hîn bibin em bêjin bi seviya akademîk paşê دکتۆر ez dipirsa bi hev girêdim ez berê werê bipirsim ji bo xebata parastina nastemeya Kurdî û zimanê Kurdî û çanda Kurdî wek Kekelî got kurdeyatî plan û projeyên we çîne wek hem Weqfa Kurdî Weqfa Kurdên Anatolya û hem jî wek dibistana Şemiyê Mekteba Şemiyê û em wek Kurdên diaspora ji bo ziman û çanda xwe biparêzin û pêş ve bibin bigînin çend cîlên din jî yên li dû xwe em dikarin çi bikin çend gotinên serpahatiye min serwene ji ber kî mijarek pir giring e niha ez jê re dibêjim şîxê min navê wî Malik El Şahbaz jê re bêjin lê herkes navê wî navdar dizane Malcolm X ew dibêje tenê kesên bêheş berdidin ma xelk zarokê wan perwerde bikin her millet di wê zarokê xwe bi xwe perwerde bikin eger ew Swêdî jî be şaştiye Tirkî jî be şaştiye Erebî be şaştiye tenê bi Kurdî rastiye ji ber wê jî yanî planên Vakfa Kurdên Anatolya navîn yan jî hemû Kurdên cîhanê Kurd li hemî cîhanê hene li her derem hezaran hene ez rojekê li Londra bûm li wê derê me kar dikir xanima min ve ez behsê wê jî bikim ji ber ku ew jî giring e em çûbûn cîkî Kurdan hebû em çûbûn em ketin hundir hevalek
hatbame mejero go em hatin ve derê Kurdî bû yani Kurdiye hinekî Kurdiye min kem bû Kurdiye min standard kem bû mejero go em kurmancînê wela em hatin bo we em nas bikinî ji min re gu û ji Konyayê min gu erê gu ez dizanim gu ji ber ku tenê ew kesên Konyayê tên ciyekî dibêje yani Kurdî xeber tin ji ber ku ew dibêjin herkes Kurdî dizane dibe herkes tê vê derê بله bi Kurdî yan bi İngilîzî xeber didin dibe cara yekemîne Kurdek hat yani jî sêre de xeb Kurdî berda ez dizanim tu ji Konyayê hevaltiya me jî berdevam dike wê derê niha yani rexistin lazım. Rexistin pêwîstin. Mekteb çêkirin pêwîstin. Niha ji min jî pirpirstin dibêje pir kesan ji min re gotiye çima yani 20 salin ez jî dixwazim mektebeke wiha çêkim lê min nikariye te kariye. Çima veqfa we kariye. Ez jî dibêjim eger kesên we ki birî baweriya xwe sedî sed nebe bi zimanê Kurdî ew nikarin serkevin. Yani hûn bêjin ez dixwazim Kurdên me hînî Kurdî bibin. Eger baveriya te sedî sed belkî sedî nod nehe jî nebezin. Sedî sed pêwîst e. Hebe hûn dikarin. Tekî kesek hebe jî bes e. Yani kesek bi tenê jî dikare wî karî bimeşîne. Eger rexistin hebin baş e. Na ez dibêjim mekteba şemiyê em saetekê li ser wê behs dikin li ew tenê dilopeke di behrê de. Em dibêjin ji masiyan re behr lazim e ne tenê dilopek av. Yani ji ber wê li her cihên Ewropa em bêjin mekteb lazim in, rexistin lazim in ve Kurdên Veqfa Kurdên Anatolî navîn em dibêjin piştî vê em dixwazin helûna zarokan vekin. Di Swêdî dibêjin firskûla yan jî kindergarten ji zarokan yani zarokek mezin bû piraniya Kurdê me wiha ne yani bi zarokê xwe bi Kurdî dipêvin piştî wana dest mektê kir dest bi Swêdî kir wana jî wan re Swêdî dest pê dikir li eger zarok were mektebê û jî roja yekemîn de mamosteyê xwe vere bêje işte Hayrettin zar roza tu çawanî tu başî navê te çi navê diya te çi bavê te çi zarok Kurdiya xwe bîr nake û em dibêjin ew jî ne bes e. Yani zarok piştî 5 salî 6 salî dest mektebê dike dibistana yekemîn. Eger dibistana me nebe em wê jî nikarin. Naz dibistana Eraban heye, dibistana Tirkan heye, dibistana Süryaniyan heye. Tenê Kurdan nîne li Swêd. Eger em dibistana vekin piştî wê ew zaroka mezin dibe em lîse vekin û em dikarin. Yani ew tiştan bi destî dewletê ve dibe devlet peran jî dide yani ew xwe finansê dike qet ji ne problemeke yani em dikarin heta lîse mekteban vekin. Lê hemî giring ji zarokên piçûk de em dest pê bikin. Zarokên yek salî heta 5 salî ew giring e. Eger em bikaribin wana hînî Kurdî bikin li mektebê şemiyê lê li helûnê zarokan bi rastî jî em dikarin zarokê xwe sedî sed hînî Kurdî bikin. Bele. Doktor pirsek heye li ser dibêjî doktor Roza Özbingöl dipirse dibêjî doktor derheqê kampanya zimanê Kurdî de çi difikire? Wekun zanin li Bakurê Kurdistanê kampanyak ji bo xwedî lê derketina zimanê Kurdî dest pê kirî hîn jî dom dike 21 Sibatê ez bawerim dest pê kir. Bê yek du çi bigire hemû partî û saziyên Bakurê Kurdistanê li pişt vê kampanyê ne û ev kampanya berfirehî jî dewam dike. Bi nerina we ev kampanya ji bo hîn bandortir bibe divê civak çi bike divê em çi bikin? Hûn ser we çi difikirin? Ew kampanya bigorî ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê hem li Tirkî û hem li Kurdistanê. Rast e. Niha ez wê wiha dibînim ji ber ku ez bi xwe jî teqîb dikim Hezkurd heye hereketa zimanê Kurdî heye ez dizanim niha çima ew heye yan jî çima Kurdên Anatolya navîn dibistaneke vedikin ji ber kî problemek heye pirsgirêkek heye ji ber ku ew dibînin yani li kolanên Amedê Kurdî kem dibe.
ل چولمرگه کسن زاروکیه نبینی 20 سالی چکتر کردی ناخفن او دبینن زمان ونده تبه زمان کم تبه زمان جورت راد به جبرویجی او کسن وک من وقت کردن آنتیل ناوین دبیجم تشتگی بکن یعنی نک جبر ام راحتن ام تشتان دکن جبر که ام نه راحتن ام تشتان دکن و حس کرد جوهایه و او دبینن لحمو باجارن کردستان ام بین کردی کم تبش بروی او حرکتان دست پید کن یعنی پروبلمک پرسکریک که هیه و ام وی چاره سر بکن چاوست چاره سر بکن وقتا گو اگر اونج زاروکان دست پید نکن اون نکارن پسر کن یعنی از تو دکارم پروگرامی که لسر کرمانجی لسر کردی چکن زاروک منو تا نکارم کردی پروگرامی که چکن او پروبلمه جویره چه لازمه؟ مگور رخستن لازمه دبستان لازمه بلکه سرپاهاتیه که من دن هیا اوجی روژه که نخواشه که من هات یعنی پاشناوی من دید که او یهودی بود جو بود وی جمعه گو دکتر گو از دخوازم 10 روژان دم 2 هفتان دم من تندرستی ها من باش بکی من گو گلو چه ما دوی دخوازی چه ما یعنی 2 هفتان دا گو جبرکو زاروکتی خواه از هر حاوین 2 مهام ترم نیورکه لوی داره جوین مهیه همو زاروکن ام بیجن وکوی همو جهان تن نیورکه 2 مهام بلکه ام بیجن بصدام بلکه بهزاران زاروکانه او همه ناستکن او زمان یهودیان پرورده تبن کلتور وان پرورده تبن و دین وان پرورده تبن و او ویج زاروکتی خدا کریه سال اخر 15-16 بون دوست مجبور من تندرستیم باش بگیش بلکه از حتی چند روزان هر ماه داری یعنی وها تشتگ نبت مجوی سر زاروک من دا یعنی بیجن اجه دخوازم هر حاوینه از هرم حولاره جه همو جهان کرد وارن زاروک وارن ام هفته ببینن ام هفته ناس بکن ام بیجن نابو وان دا تکلیک چه ببه پشتی وانا مزن بون بلکه او دبن دکتر نخوشخانه که آلمانیا نخوشخانه که امریکا و حیوانش هفت دبه و تب هف کاران تکلیان چه بکن یعنی او تشتان هموت هف گردایه از دخوازم بحث شارو گریب جو بکن جو بلکه از پرجی حس بکن ویش سلاف بکن گوتنا که وی پرخوش هیم تبیجه اگر دو باو کردی بزانه لزاروک نزانه بن اوک زنجیره که و زنجیر ته هورت ده هاتیه قطاندن او موفکه جه هاتیه قطاندن و او زنجیره تو نکاری تو کاردن پی بکی جه بلکه او هاتیه قطاندن او دن ده پارچه لیش کارتر او زنجیره وک همی لازمه او زنجیره اگر هاتیه قطاندن اموی چیکن ام موفکه که نو بسر ویده چیکن و زنجیره بکنی او موفکه جی ام بیجن پرورده بونه مکتبن رخستنن تلویزیونن پرتوکن ام بیجن خودی درکتنا زمانه خودی درکتنا دوکانه بله دکترم هدی تین داویا برنامه خواه از خوازم تب ساعتا مجار دکوراهی عدل مده زمان کردی برینه که براستی و از خوازم ساعتا همو انکتودو همو نمونه یانو لسر بپیوه ام هدی تین داویا برنامه خواه خوازم تسانه الدیاسپورا بحزارة بمليونة كرد هنه مالباتين كردا هنه و گرنگیا پاراستنا زمانه زکماکی زمانه دایی که به پاراستنا ناستامه جی بگریدایه تتخوازه وک دکترک و کردک اناتولیا ناوین و تکوشرک زمان کردی تتخوازه جی مالبات کردان ر زاروک کردارش خواندوان کردار تتخوازه چی بیجه و هر وهاج بو به هزاران تماشاوانی ما جی کردستانی جهاور دور کردستانی جهاور دور جهان ما تماشا دیکن تتخوازه گوتنا داوی تتخوازه جوان را چی بیجه بانگا خواهی از نه وقت دکتر بیجم جاران از دفکرم از بیجم نخواهش من هنه ام پروژان به هفتان به مهان به میلیون کرونن ام لوان مصرف دیگن
جبر کو تندرستی وان باش ببه بله لی همو تندرستی ما باشه زاروک انت تن با من تندرستی باشه یعنی تو مصرف و هم لوان نکن تو وقت و هم نادن وان از دبیجم او تشتک پر گرینگه مکتبا دبستانه یکمین ماله ماموستین یکمین دو باون قد رولا خرج بیر نکن زاروک جو بوره به کردی بپیویجی نپیویجی هون به زاروک خنوا به کردی بپیوی او تشته یکمین اجبر که گو هوان دل هوان میجو وانش کردی تجی ببه روژه که وانه وارن زمان سدی سد جبویه چه لازمه جبویه وقت مگود اگر بیر باوری حبه بیر باوری لازمه پیوسته و کسی که جویر بیجه نها از دخوازم سر به کار بکم ری بخواه بر مروب ود به راستی جی یعنی وقتا که من گوت امری کاری دست پی بکن نه هیا مج مکتبه نه ها کم پی علی کاری تکن هبو نه هیا مج آبیفه هبو رخستن اکل سویده نه هیا مج ماموستی ما هبو من ندزانه وانا دبن ماموستی جی زانی یعنی که ام بیجی تا خواست دبه خواستن بو امکان جی بخد چه دبه درفت جی بخد درد کبن فرسنتن و تو دگری خواستن نبو تو تشناب بله مديت سروبلا وقفاوه برز öznujan جی پیروزباهی کربو او جی تکو شرک زمان کردیه گوتبو و پیروز دکم اینیسیاتیو گلک باش کو پیک آنیه براستی جی مرو بکرد به از ماموسته öznujan دزانو یجمر بحث کرد گو یعنی öznujan جی کردیه خب راستی المکتب شمیه پیش تخصیه öznujan جی میوانه دنگه دیاسپورا بو کردیای گلکی خوش بو براستی برنامه پر خوش پیکات وچاغه سلاو رز بو öznujan جبرا بله دکتر از بارم پرسک هبو دگوت پیشنیار دکتر جبو زاروک باکر و مالبات وان چیه؟ جمالبات وان را چیه؟ لسر مجارة زمان بله اون مدبیزن هره دنگه تته پیلوه کم بویه از دیسه اشتر بیجم نها ام بیجن وقتی کردن باکور من مکتبه کم بیج زاروک خره چکر و است بیجم کردن کونیه ما چکر کردن باکور جی درفت پرن لسوید yani eğer kesek vare ba vakıfa Kürden Anadolu navin beje emji tişteki wahan dixwazin ve çawa çekiriye mere alikari bikin em dikarin yani tane kesek ji bakur lazım en naveki bidin min bejin ew kasan dixwaze wexta xwe bide enerjiya xwe bide motivasyona wî heye ew dikare dibêje ji Kürden Amedê ra dixwazim mektebekê bikim zarokên tene Amedê yani ew dibe tene او خواستن پیوسته yani او دکارن ورن با هم برخستنه که چیکن ورخن لت her جاره کسک لازمه کسک که کاری بمشن بله گلک سپاس دکتر ام جدلوجان سپاسیات دکن جبو و برنامه هجا جبو کداوه تشتکی داوی هون بخوازن بیجن جبو تماشاوانه ما امی برنامه خوب داوی بینن نه اسپسیات تکم اسپسیات برنامه تکم اسپسیات چارپل مدیا تکم اسپسیات تماشاوانان تکم اسپسیات دیو باون که زاروک خدیشینن تکم اسپسیات یان که ناشینن تکم امل بنده وانن مالا و آوان کلکی سپاس امجی سپاسیا ودکن دکاروباری ود ده هلوستا ود سرکفتنه جوار دخوازن و مالا و آوا به سپاسیه جدلو جان تماشاوانن هجا سپاس جبو کولمه تماشا کر سپاس جبو تبینین و پرسین و سپاس جبو هبونا و شوپاندنا و مالا و آوا به سپاس جبو تکنیکر مجی دکتر دیسا سپاس سلاو ریز جبو و همیا شفا و خوش دلیوه گشبه ایوار باش